E te ti, e te tārauranga tira manau mai ki tēnei hōtaka o tātou e kia ana ko something for the people, anei anō mātou. Mātou ko kereama, me te tākuta. Hinu rewa pautu ko hoki mai tēnā koe te tuahine. Ai, mihi kauana. Nau mai hoki mai. Ka nui te harime te koa i te hokinga mai tēnei. Tēnei rā, tēnei ahi ahi pō. You know, āhua pukuriri hau i etahi wā i te mea he nui ngā mihi ki a koe. me ngā iwi e tono ana, me hoki mai, hinurua, ka kia tau kia rā. Hei hinurua, pēhea hau. Pēhea mahuko kireama. Ai, mihi ana ki a koe. E mihi hoki ana ki a koe, pada. A tāhua. At wiki nui tēnei, ko te wiki whakatairanga i te hauora hinengaro o te motu. Ai. Ana kei te kia ko koenei te wenerei whānau. E aro nui ai ki te whānau ne, hoi anō ko te oranga hirengaro, ko mōhio pū tātou he mea nui tērā. Ai. Ai, kua puta tātou i te ao o tātou mātua ne, ke kuhu i e rā whakaro ki raro rā. Ai. Tētahi wāhi hōhonu e kore ki te ane. O reire, mihi ana ki tēnei kaupapa o tīrā te hiranga nui o te kōrero ne, o tēnei kaupapa o tātou. Nō reira, tēnei mea te kōrero, me haere, i runga i te wāhanga e ki ana ko something for the Pūrongo people. Ai whakaupoko ake i ngā pūrongo i tēnei wiki e rere ana ngā mai o hā ki te tai tokerau o tira ngā kapupō hangahanga ki a Cyril Chapman, te upoko o te tautohito hoki o te ao reo irirangi Māori o Tautoko FM iriro tītapu i tēnei rā, i ngā haorata o tēnei, haora pungi o tēnei ata, e mihi ana ki a Cyril he pautiri ao, tēnei ao pāpāho Māori o tātou. He pautoko manoa i roto i te ao pāpāho, kaua te reo irirangi Māori i roto i te ao pāpāho. Ai. E he ke nei ngā iwi kua puta i ngā taiwhanga e toru, ngā reo irirangi e toru o te taitokerau, nāna tonu i ata morimori, nāna tonu ahakoa ngā hapa, ahakoa ngā pōraruraru, nāna tonu i ata morimori. He tino rangatira tēnei kaumātua. Au atu i te whātekau tau e mahi ana i roto i tēnei au kamatu, he kaiporo tua no hoki i roto i ona wā. Nā terape ka whakairia hau muri mai te hōtaka nei, i ringi puta tētahi whakāhua o Matua Cyril e kaue ana i te pauhaki, i te hikoi tuatahi, whinakupa, nāna tonu i kaue mai te hāpua, atu i te hāpua ki te upoko o te ika, nā i te taenga atu o te hikoi ki roto o hokianga, nāna tonu i kaue anō hoki, te hikoi tuarua, tāko e kororo nei. Nō reira, i reira ia i te tīmatanga. Nō reira, e mihi ana ki a koe te rangatira haere o ki atu rā koe ki a rātau. Tau ārai te pōtitoko ki te ao mārama. Hoki mai ana ki ngā kaupapa orako o waha kōrero tērā i tū ki pōneke i ngā rangi oki nei. Me te aha, i puta te ihu o wai ki atu rā nei o Tāmati Wāka. Something for the people. Ko te kraua kaiponu tērā nei. Hau i ngā torofi whai kōrero, kaupapa kōrero katoa. Hoi ana. Ko koe te honga kai whakawā. Ai. I tika ana kia puta tōne ihu? Ai. Ko ia te tautohito nei i roto i enei mahi ana i ki te atera. Tētahi pātai iau, he kōrero tene e rā kōrero, he mea te tuhi raini. Kau he kōrero tene, nā reira i tukua ko tōna te kaumārima minutes i taku moheo, ka tukua ngā kaupapa e toru hei kōwhiringa, mā ngā pū kōrero, ana e 8 minutes, te roa te tū ki te mura o te ahi. Ia, i kōrero a Tāmati Wāka mo te kihi ngā ngutu o ngā kai whakawā i... Ai, pehe o ngutu. O ngā ngutu o e rā tuka. O Uncle Robert. Tuarua mai ko Rāniere Proctor. Tuatoru mai ko te kuru o te Marama Jews. Nō reira, te kau mano tāra ki a Tāmati, ono mano tāra ki a Rāniere, whā mano tāra ki a te kuru. Kei a Tāmati tētahi o enei i ai anei. Ai, hara. Rātou whakatoru. Ai. Nō reira, koke ana ki tētahi atu kaupapa. Tauhai, mua i te koke. E mihi ana ki te taurawhiri. Ai. E mihi ana ki a koutou. I te mea kua roa e koengo ana kia tū tētahi whakataitai pēnei, ne? Mō ngā mātua. Ai.
Ana, kei te pai ko etahi, te kaumaiwa ngā tau o te mea tamariki iho, tau atira, ana ka tai ki a tāmati kei te takiwa o te whā te kautau. Ko tētahi o ngā kaupapa I kōrerotia, ko te āhei o te hunga ahako o te taumata o te reo, ahako o te pakeke ki te āta. Whakataitai. E mihi ana ki a koutou katoa te kaumārua pia, ne? Tau ngā kai kōrero I tū. Nō reira tēnā koutou, ko tāua pia a te rātau. Ai, kia kaha I te iwi, te whai wāhi atu. Pea. Piki tohu. E mihi ana au ki te maia. Ne? Ai. No watu. Nō reira, kaupapa tuatoru I ki te pea koutou I te kiriata o te wero, I takina ki runga o Ōtara, I tēnei wiki he wero I rere hoki te reo muhirama. Ko te hanumitanga tēnei o ngā ahurea Māori, me te ahurea muhirama. I rere etahi o ngā kupu tākete ke te whakatake a te iwi I tēnei momo āhuatanga, kāri te whakaai ki hanumitia te ahurea Māori me te ahurea o tangata ke atu, o iwi ke atu, I runga tonu I te marae atea. Kia titua ki tātou ki te kiriata I te tuatahi. Ia lahu ngā beina hei di hinua mā koi whahu. Timata, hoi! Oki! Hoi! Ia hau e titiro ana ki ngā e pānuena I ngā tākupu. Ko etahi e mea na ko ngā raru o tēnei momo āhuatanga, kaori te tika ngā kakai a te kaiwero, I te mauhu sneakers hoki I te kaiwero, he nui te whakaweawe o te hāhi muhirama I te whakahaere o te pōhiri. Engari, ko taku whakapātari te riki a tātou, he aha te mate o tēnei momo āhuatanga. Kia nei, mā te aha I te whakamanawa. Ngā tikanga Māori. E mihi ana ki a rātou, e tino mōhia nau ki tērā whare tupuna, Ngāti Ōtara, tupua hau tērā marae, kapahaka o te kupenga I ngā tau ki muri. Hoi anō, ora kāku māharahara, ka mutu e ki te ahau. I awe mahi mau rākau ana I te taitoke rau, ka mekea mātou menei kore take te wero, ne? I ki te au I ngā waiwai o te tangatara, I uia ki ngā mātāpono o tēnei mea te matataki, I whakamanawa he tika tāu, I te iwi manu, I te manuhiri, e puta I te hira paenga I roto I tana tākutatanga ana rangahau, ne? E ki ana, ko tā te Māori mihi, ki ngā iwi he tuku I te nguha. Me te haka, e whakamataku I ngā iwi, he mihi kē tērā. Ka ki tau I tērā I roto I a rātou mahi, a whakaro kei whea mai. Ka mutu pēr a koutou mahi, ka mutu e pirangi anau te mihi ki ngā iwi rā, I ata tuku mai rātou I tērā kiriata, I te mea, e mihi ana. Ai, hei horopaki pia, ko te kaupapa nei, ko the noho tāhi, ko te coming together well-being event, he whakakotahi I ngā iwi ki konei ki Aotearoa. Rātau ngā muhirama kei Aotearoa mea hi te reiria e noho ana. E miharo. Ana ko rongo anō au I ona wā ka whakaeke mai ngā manuheri o tā wāhi, ka rere ngā oli o ngā iwi o te mona nui a kiwa I tūranga waiwai, ko taua āhua anō rā I kite ai te koroneihana, tai atu rā ki te uhunga o te kingi. Nō reirei hara tēnei I te mea tauhau ki o tātou marae. Tika tau. E tētahi mea, hei whakakapi pē tēnei kōrero. I tērā atu wiki I kōrero tātou mo te blackface, kaore tērā I ahu mai te wāhi tika. Tēnei mahi nei, ahu kē mai ana I te wāhi ngaro I ngā ngākau, te ngākau pai o ngā iwi rā. E mihi ana. E mihi ana kia koutou katoa I whai wāhi atu ki tērā kaupapa. Kia huri ki te kaupapa tua rima ki taku mōhio, ko te matatini, I puta ngā kai whakawā o te matatini I ngā motu I tērā wiki. E rima te kau ngā kai whakawā, ko tīpako hia e te iwi. Rua te kau māwaru rātai kua whai wāhi atu ki te wāhanga mātāmu, ara ko te aggregate. E rima no te arawa, e rima no mātātua, e rima no tainui, e whā no te waipounamu, e whā no te tai tokerau, e toru no te tai hau auru, e rua no te tai rāwhiti. Hea o kōrua whakaro. Ei, kariro katoa ngā whare moi I a rātau. Ai. Ka whia oe anō. He rahi, ne? E mihi ana ki ngā iwi, ki ngā whānau I tai atu ki te huira. E rangi ki au, e nei pānui, tai ana mā te press release. Mā te live stream pēr. Hoi anō, I reira koe, ko koe te mea I reira. I pai te tūtaki I ngā māngai me ngā kai whakahaere I tēnā kapa pai te kite anō I te rahi o te kāhui maunga I reira ki te whakamānu I te kaupapa. Engari, kei te āhua whakaiahau ki tāhau kōrero. Me te ohorere pia o etahi ki etahi o ngā ingoa
kua whai wāhi atu ki te ranga i whakawā matua. E hoi anō, hei ngā marama, hei ngā wiki e tūmai nei tātou kā ki te mehe mea ka makere iho etahi, ko etahi kāpiki. Tētahi mea ne, i reira koe, koe i reira, i a rātou whakahārea nei te hui, i rewa tō ngākau, i tō tāinga atu ki korā me te paku ki te, koe nei te pigitia o te matatini, te tau e tūmai nei, i rewa tō ngākau? I rongo au te mauri. Okay. I rongo au te mauri. Koe re te mea nui? Aha kua, e rua te kaumano noi o ngā tangata kā o ki tērā wāhi, no reira he whia kōrereke te haere ake nei. Pai tērā, ka kīra wā. Nei koe ka api te noho a te iwi? Ka tino kōpā, engari he pai ake te kōpā me te ki tēnā i Eden Park, i hea rāna e wāke a tonu ana ngā tūri, no reira. Ai te tau e tū mai nei te iwi, pepuere a te rā. Let's go! E te matatini. Kau e māharahara ki ngā wāhi noho i te mea kopau katoa. Noho mai ki rotorua nei, hoi ana. Ko te kaupapa whakamatunga e te iwi, i rongo rā tātou ngā kōrero mo te ture kēngeni, Gang Legislation Bill i Pāhi, i ngā rangi oki nei. Me te aha, kei te tāmi, ne? Ko etahi o ngā māharahara o te iwi whakahei tēnei pire, kei te tāmi i ngā mōtika o te tangata, me he mea ka mau te tangata e mau ana i tana patch, e toru ngā wā, ka whai mana ngā pirihimana te uru tomo atu ki te kāinga o tērā tangata o ewa tangata, kāre whakaintia te mau patch i roto i tō rātou waka, me te māharahara hoki o etahi o ngā mema tōrangapū. Roro atu, e māharahara nau, ana, kei te maukua i te tihate o tō tātou tangata, ne, a mataia. Whakara nau, tana tangata whenuara. Ahua rite ki mauana i tērā wairua. Wairua kēngi nei. Ahua, erangi e hara. Erangi kei te mana o ngā pirihimana, ne? Koira te māharahara, kei te tukua te mana ki ngā pirihimana mā rātou. Akua nei pia ko ngā koti kura. Kapahaka? Ngā koti a iwi. Ai. Nō reira, he raru tēnei, tētahi wahine ka mōhio pū ki ngā āhuaranga e hāngai katoa ana ki tēnei pire, ka mutu ka hātana tākupu mai. I a tātou kiriata i roto e ngā wiki kua hori atu nei. He mema pāre mata, he mema no te pāti kākāriki, o ti rā he uri no te taitoke rau. Kei te tuahine Huhana Linden, tēnā koe? Tēnā koe, tēnā koutou katoa. Tēnā koe. Nō reira, he nui ngā kaupapa hei ata wānanga mā tātou, ko kōrero hia tēnei mea te gang legislation, ana i kōrero koe i ata tākupu mai koe i nei i rato, i runga i tō mātou pai āhua. Nō reira, tēnei take nei, kei hea koe, kei hea o whakaro, kei hea tō tautoko, mo tēnei o ngā kaupapa e puta ana i tēnei wānei. Ai, tino raru ana ki tēnei ture a te kāwanatanga e pāna ki te whānau kēnge. Mōku ake, ka hore au e tino whakai ana ki ngā mahi kēnge. Me mōhio marika koutou. Ka pērā hau. Engari, mo te mana o te tangata, me te mana o te whānau, te whakahaere i tōnā ke kaupapa, hoia ahau e whakahe ana i enei mahia te kāwanatanga. Whānau kēnge, me taia rātou, te mau i te hāte te koti aharaine, ki roto i te hāpori, ki roto i te motoka, ki roto i tōnā ke whare. Engari, enei ture a te kāwanatanga, ko tango ake i te rāmana. Kore taia te tangata, te mau i te tahi poraka hāte ki roto i tōnā ke motoka, me te tohu kēnge, he kupu kēnge. Anō, kore taia te mātua, te whaiwhai haere ngā tamariki ki runga i te papa, whira whatupaoro ki hea raini, toa hoko kai, i tēnei wā tonu, nā enei mahi a te kāwanatanga. Ina he te tangata, hāmene te tangata ki te pirihimana, ki raro i tēnei ture hau, paia te pirihimana, te kuhu atu ki roto i tō whare, ki te tiro haere ki tō whare, ki ngā tohu kēnge nei, tērā pea ka kite i etahi atu, mea, e rāna te tangata. Tērā pēr kaore e ki te ietahi atu mea, hoi no e tae tonu ana te kuhu, ne, koera te. Ko ki te tātou kuhu ki roto i tō motoka, me tō whare. Ko ki te tātou i ngā rangahau i putei nā koe nei ki ana he nui ake te tūponotanga ka mauheretia koe ngā pirihimana me he mea he tāne Māori koe. Kia o whakaaro e whakapaina koe ka kino kea ke tērā nā runga i tēnei ture? Ai, tino kea, tino kino.
Ia e kōrero ana ki wētahi o ngā pirihimana ki roto i te tai tokirau, ka mataku rātou. I te mea, he mema a te hāpori, he whanaunga tonu e nei pirihimana Māori. Nō reira, mā e nei pirihimana Māori e whakakanohi i tēnei ture hau a te kāwanatanga. Anō, he maha ngā mahi a te pirihimana, ki roto i te hāpori i tēnei wā tonu. Nō reira, koia tētahi atu taimahatanga, ki runga i ngā pokowhiwhi a te pirihimana te kaue ki roto i te hāpori. Koia ahau e tino raru ana, me taku mihi kia Judith Collins hoki, ko ia te tumuaki ture nei ki roto i te o te kāwanatanga. Me tōna ki, i roto i tōna pūrongo, ka hore tēnei ture i te pai mo te tangata. Kei te, koene te... Tūki no mea ana te mana o te tangata. Koene te wā tuatahi, kua mihi koe kia Judith Collins? Tino rere ki tērā. Nō reira he hoa kōrua? Pai tērā whaia, i te mea tino mōhio ia, tino mōhio. Hoi anō kua mana te ture ne, te pire rānei, ka pēhea muri ake nei, me pēhea te kaupare ake, me pēhea te iwi i naia nei, ki te kōkiri i te panonitanga rānei, i te ahatanga rānei o taua ture. Kāria te wā ka kite i te tūtakitanga i tēnei pire i naia nei, i te mea kia me taku whakaro tērā pēr ki roto i te kōti, ka kite i te raru mo te iwi Māori tonu, ngā whānau kēnge nei, me ki mo ngā kai whakawā, ngā pirihimana tonu. I roto i ngā rohe, pērā i roto o Pōtiki, ahau ki roto Moerewa, ki hea raini, he nui ngā whānau, he whānau tonu i tātou. Mōhio me pēhea te ki ngā tikanga ki runga i ngā marae, kei hea te wāhi pai mo era momo mau koti aharaini kenge. Engari, enei whanaunga kenge nei, he mema a te hāpori, he mema a te iwi, e kiau ko tēnei tētahi raru nui ka kite a tōna wā. Ki tō te tiro he ture kaikiri tēnei i te tuaine? Ai. I roto i tēnei ture ka kite i tētahi rārangi nui mō ngā ingoa kenge nei. Enei kenge, Māori katoa. Ka hore koe kite i te ingoa o te kenge triads ki roto, ngā rōpū pēnei i ngā skinheads, he rereke tonu. Te katoa, he Māori tonu, te kanohi o enei o ngā. He prauri, he prauri katoa. Nā, e āhua kia paku whakarere kia hau i te kaupapa nei. I te mea tātou, ne? Kua tupu i roto i tētahi aohurihuri e kia ana kao, mā te ara tōranga pū, mā te whai i ngā tūkanga tōranga pū, kā rere ke te ao kia tātou, ne? Anā kua tino buy-in tātou, ne? I roto i tēnei tūkanga, i roto i ngā tau rua tekau ko hori atu nei. E ringia ki te anau. E rupahu katoa tērā, i te me tēnei kāwanatanga, e pēhi ana i ngā ture kaikiri, e pēhi ana ngā tari Māori, ngā āhuaranga Māori, nā ka kōrero hia te procurement a nohoki, e nei mea katoa hangai ana ki te reo Māori, ngā ingoa Māori, reo Māori, te mea, mau e tīpako mai, he mā, e tai ana te whaka... rereke e tai ana, te tango. Nō reira, kei a koe, mea ha tātou. I te MP, mo te Māori ki roto i te whare pare mata, mea ha tātou a ko ake nei? Ai tātou mā, he uria hau no roto i te tai tokirau. E whakapono anau ki he whakapūtanga me te Treaty o Waitangi. O tēnei whare kāwanatanga nei, ka hore he mana mo te Māori ki roto i tēnei whare kāwanatanga. E mōhio marikana ahau ki tērā. He whare kāwanatanga e pēhi tonu ana i te rangatiratanga o te iwi Māori. Engari, he whare kāwanatanga tonu no reira koea ahau ki roto i tēnei whare. Engari, kiau me taku tirohanga ai, ko te pai tawhiti, ko te rangatiratanga o te iwi Māori. Anō, tēnei whare kāwanatanga me tīni, me tahuri, kia tū ki runga i tērā o era o ngā mātāpono o te treaty. Ahia te wā ka kite i tēnei kāwanatanga i tino mau pono nei, motu hake, i te Treaty o Waitangi ki roto i ngā mahi katoa. Kaupapa ki atu, i tēnei rā, i puta i kōrero tia te pire takutai moana a rāko te meka, he hao mā harahara nui mo tērā pire i te tuahine?
Nā wai teka nā te kāwanatanga I whakatau hei āwai te mana takutai moana nei. Ki roto iau I roto whangarei, kei te kōti teitei mātou nainei, mo te whanga o whangarei me te moana o whangarei. Nō reira mā te kōti e tohu kei āwai te mana, mā te Māori tonu, mā ngā hapu me ngā iwi e whakatau hei āwai tonu te mana. Me mahi tahi mātou ki roto I ngā mahi takutai moana nei. Ko te raru o tēnei pire, he raupatu I te mana takutai moana a te iwi Māori. Pērā I ngā mahi o te rōpū reipa, I a rātou ki roto I te kāwanatanga, ka pērā rātou a ki te iwi Māori, I nainei ka kite anō a tēnei kāwanatanga ūpoko toru nei e mahi ngāna I tēnei tino tūkinotanga ki runga I te iwi Māori. Kāti kia kotiti atu te waka kōtoi Nui ngā kaupapa! I runga I tērā whakaro ki te waka, tērā ia tētahi kaupapa here peke waka, ko tētahi o ngā mema pāremata o te pāti kākariki tērā. E rongo nei ngā tau kume o roto tonu I te pāti ne, ko Darlene. Tana tēnā, he kōrero, he whakaro rānei au mō tērā o ngā take, ko ia tērā e ūtonu ana ne, kia noho ki te whare pāremata. Kei te pēhea te pāti kākariki tēnei wā, I runga I tērā take. He taimahatanga tērā hiau I te mea ko Darlene taku whaia tonu I te kāinga. Engari, ko te mea ke, me tika ngā mahi. Roa te rōpū kākāriki e wānanga ana, e tātari ana ki ēnei mahi. Tōna Pākehi, tōna whārangatira ki ngā kaimahi, te aha. Ko puta mai te pūroko. Anō ko te hiahia ke huitahi, ki te atu whiriwhiri, tētahi kaupapa. Engari kore taia. Ki te koutou, Aotearoa whānui. Ka mauria ia te rōpū kākāriki ki te kōti teitei. Ko puta mai te whakatau o te kōti teitei. E wāte ana te rōpū kākāriki ki te wānanga anō I tērā pire e pāna ki te peke waka. Nō reira te kaumā whitu o ke topa, ka huihue ngā mema a te rōpū kākāriki e pāna ki tērā, tāria te wāka ki te. Engari, moku ake, iau e kōrero ana ki taku whānau, anō ki mua I te aroaro pauka whakāta nei, reo irirangi, taku tono, taku whaia, me whakawāte I tōna tūranga ki roto I te whare pāremata. Mā te pōti motu nei, ka kuhu ahau me taku whaia ki roto I tēnei whare pāremata. Nā tō rātou tautoko ki te rōpū kākāriki ake. Nō reira, ko taku tono, me whakawātea. Ko tai ki te wā. Me puta ia, haere ona mahi ki roto I te hāpori, engari kumatu te wā, iaia ki roto I te whare pāremata. E te tuahine, ko pau te wā ki a tātou. Me te miharo e mihi ana ki a koe I o whakapaunga kaha, whakahikinga wera, kia puta te reo, kauanahine o te taitoke rau e rangi te reo Māori, ki ngā tōpito katoa o te whare miere o tira o te ao nei, no reira. E mihi ana ki a koe te tuahine, kia kaha tonu, kia kaha tonu I roto I o mahi katoa, no reira, tēnā koe ne, ngā mihi o te wā. Ngā mihi kia koutou, o tira kia kaha mai te iwi Māori, ka whawhai tonu mātou. Let's go! Ka kite! Tino pai ana kōrero. Heha kōrua whakaaro, etahi punua mātauranga, etahi punua whakaaro kua puta I tērā? E aroha ana ki ngā pirihimana, mā rātau tēnei ture e kōkiri, whakau I te mea tika tāna I ngā hapori pēnei ruatoki o pōtiki he whanaunga. No reira ka mate te whanaunga ki te hāmene, ki te mauhere I te whanaunga, nei ki te tātou I te rāhuatanga I te taurua mano mā whetū, I te uruto mohanga o ngā pirihimana ki te mauhere I a tame itima. No reira koera tētahi māharahara. Ko te māharahara tuarua, ko te kaikiri, ko te āhua kaikiri, te wairua kaikiri o tēnei tūri. Kaikiri ake nei, ka mutu keihea te mana orite I roto I tērā kaupapa here. I tūmekera wātu au I tāna I kia I roto I te rārangi o ngā kenge, ne, karekaua ngā triads I reno, e rātu momo kenge. Whakara, no reira, koeira, e ki ana, ai Māori ka he mea kaikiri tēnei. Ai, hoi anō, hei whakapātaritari a tātou, ne, ko tai rānei te wā kia whakarere atu ngā kingi. Kia koeua o tātou uri e whakamau I ngā
kākahu kingi. O koera te mānuka hei whakatakoto ki mua tonu i a rātau. Ai. Tika, kaori a tātou te kōwhiringa, ne? Moe anō, tētahi kaupapa, hei a te wānanga mā tātou, i runga i te wahanga e ki ana ko something for the kaupapa people. Nō reira, he nui ngā kaupapa, he ngā wānanga mā tātou. Nā ki taku mōhio e te tuahine, nā tēnei o ngā take i ata puare mai mo te kapinga o te mira ki hiarani? Ki karioi. Ki karioi. Te pokapū o te ao. Ai, nā he nui ngā mahi, ngā job cuts, e poroprongi ana i roto i ngā marama ko ta hāke nei. He ho tātou mōhio ranga, kei hia tātou i runga i e nei take. I ki te au te rānei, e rima te kaumā iwa ngā tūranga mahi kua poroa i GNS Science. Koe nei tētahi o ngā tarika wanatanga e aroana ki ngā ahuatanga o te pūtai ao, arā nā rātau i kite ai i te hunga o whakaari. Nō reira, e aroha atu ana ki a rātau o tira, koe ki te tātau, e ruarau ngā tūranga mahi i te ope kātua, New Zealand Defence Force, kua poroa, ko ngā pirihimana, ko tahirau whiti te kau. Nō reira, e aroha atu ana ki a rātau. Nā, Ka mutu ko tahi te tūranga, ne? Engari he whānau. Ai. E hea nei ngā uri o te whānau ko tahi ka rongo i te ngau o i nei whakatau. Tētai atu mea i te whakaroa hau, ngā job cuts nei, i roto i a pōneke, tāmaki ngā taone matua, e poroporongi ana ngā mahi nei ka whai wāhi atu rātau ki ngā tukunga pūtea, mo te wā. I etahi wā, he kōwhiringa a rātau, ne? E rangi e whai whakaroa nau ki ngā mira, kei ngā taone iti nei, e poro ana ngā tūranga, harite me he nui ngā kōwhiringa. Ko mate etahi o ngā i ki te au i te kapinga o tērā mira ki te taonera, etahi o rātau kua mate ki te haere ki ahitareiria rāno, ki te whai mahi. Nō reira, ka mutu, kaore te kite i te hinatore, i te pito mutunga o te paipa. Kei te aroha atu ki e rā momo hapori ki te i pātea i te katinga o te Parepatumiti i tino tanuku. E rā hapori kāinga roa i te tanukutanga o ngā mahi poro rākau. Kei te aroha atu ki a rātau. Hoi anō he ahua rereke o ki whakaaro ki te rahi o ngā kaimahi kāwanatanga kei te poroa. Nā te mea kiau nei, ahua whakaia nau he rahi rawa te bureaucracy i roto i etahi o tātou tari. Aha kua tērā, kei te aroha tonu ki te o ngā whānau, ka rongo tonu i tēnei ngau. Rawātu, tētahi atu kaupapa e te poroporongi ana e tēnei kāwanatanga. He take kaore pēr koutou o tira tātou i te kaha wānanga. Ara, ko tēnei kupu, he anō te kupu? Ko te Rironga papuri? Ai, ko te kaitaonga rānei, ko te tūkanga tono kirimana. Ai. I roa mātau e rangahau ana i ngā kupu mo tēnei mea mo te procurement. Ai, rawātu. Nā, ko tētahi wahine, e tino mōhio ana i te mea koe netana au, ne, taruku, ki roto i te procurement, ko tēnei wahine no roto mai i a Ngāti Te Ata, te tonga o tāmaki, tērā. E rangi, e huri hāre ana i te ao, tērā pēr koe, ki te koe i aia, i runga i a TikTok, i runga i ngā... Mara aerobics. Ai. Wow, hoi anō. E te tuahine kahurangi, Malcolm, nau mai, ki te pai o Something for the People. Tēnā koutou. Hei, nō reira, I guess pātai tuatahi ki a koe e te tuahine. Haha, tēnei mea, te procurement. Ko te procurement, he kupu fancy mo te hoko mea. Essentially, it's a fancy way of saying buying stuff. It's the process of going through and buying goods, works or services. So it's a complicated word, and sometimes it's a complicated process. We're tendering and you're trying to get contracts, but essentially it's just a fancy word for buying stuff. We procure things every day. Yes. Ka haere ki te toa hoko maha, ka hoko i ngā kai, ko te procurement tērā. Nā, i puta tēnei take, i te mea, i te wā o te kāwanatanga reipa, i whakatau rātau kia ono pai heneti o ngā kirimana katoa o te kāwanatanga me haere ki te Māori. Aha koa, kei kone tonua hau e pātea ana, i eke rani tātou ki te ono pai heneti aua, not sure, hoi no i aia nei, kua whakakorea tērā ture, i aia nei, we're all in together, aha koa hea te kaupapa, nera, kua whakakorea tērā, ne? Nā, ko taku pātai,
Hea te patanga o tērā kaupapa? What is the outcome or what will happen because of this? Traditionally, Māori have been left out of procurement opportunities, specifically government procurement opportunities. There's a number of barriers to entry for Māori businesses trying to get into government contracts, whether it be the All of Government panel and people not knowing about it, people being locked out of panels that are set up for 10 years plus. So there are lots of barriers for Māori businesses to get into government contracts. And that'll remain the same if we don't implement policies like the Progressive Procurement Policy, which aims to kind of remove those barriers for entry for Māori businesses. So yeah, we'll have less spending with Māori businesses, which is the problem. Hono kahurangi, kia marama ai te hunga mā takitaki me te hunga whakarongo, hea ngā momo kirimana e kōrero tia nei? Ngā mea katoa e hokona e te kāwanatanga ka whakarohia mo ngā rori. Ko waka kotahi tēnā e hoko ana i ngā rori. Te whakaturanga o ngā rori, ngā kura, that's the Ministry of Education. Te whakapaipai o ngā kura, ka hoko i ngā mea mo ngā tari katoa o te motu o te kāwanatanga. It can be things as simple as pens, paper, furniture for offices, computers, everything. The government buys all sorts of things. In fact, there's $51 billion that the government spends every year buying things. And so when we're talking about influencing spend, we're just talking about a small proportion of that that could go to Māori businesses to lift the Māori economy through business ownership and the money that goes to those Māori businesses, which obviously lifts household wealth. So that's the end goal of a policy like the Progressive Procurement Policy. Ina i tuhia e koutou tētahi pūrongo ko Undermining Progress te ingoa. He hanga ki te ngā nui. How much will this impact our Māori economy? It'll stifle the growth of the Māori economy. I think that we have the opportunity to lift the Māori economy, remembering that the Māori economy is part of the New Zealand economy. So actually what's good for Māori and what's good for Māori business and what's good for the Māori economy is actually good for the New Zealand economy. And people forget that. To lift the New Zealand economy, we need to make sure that those that are traditionally left out aren't left out. And here, that is Māori. And there's a whole range of reasons why that's been the case. But we need to remember that the Māori economy is part of the New Zealand economy. And we can't have our growth stifled because it impacts everybody, not just Māori. Ko wai kei te whiriwhiri, ko māwai tērā kirimana, māwai tēnā kirimana. He Māori ke runga i era pai whiriwhiri, hea te take kei te ki te tātou e rita hana. Why is there so few Māori businesses in part of that process? Yeah, it's a good question. Is this like a systemic racism sort of thing, situation, or is that what we're looking at? Yeah, I think that's part of it. And we also don't have representation in the procurement profession. So the procurement is it's an industry in itself. And there are people whose jobs are focused on procurement. And those are the people that run the processes of how tenders are released, what's the approach to market, who often gets invited to tender in the first place. And then they run the process from start to finish, from planning what needs to go out, sourcing the businesses, and then running the evaluation of who gets the contracts as well. So often it's not just procurement, it's also the project managers or staff within government agencies. But we know that a lot of it comes down to networks. Some of the people that sit in these decision-making rooms and positions, they don't know Māori businesses. So that visibility of Māori businesses isn't clear, and we don't have people at the table that can make those decisions to support as well. Nō reira, e te tuahine, he kaipakihi koe, pēnei au, pēnei a tātou, e noho nei, ne? See, when we're talking, it seems kind of doom and gloom, particularly with a lot of the stuff that is coming out of Parliament, I roto i ngā marama ko taha ake nei. E rangi ahau nei ka kite ahau i tētahi pakuhi nātore, kei reira. Hei mahi mā tātou mā te Māori, ne? Because it means that out of necessity, we might need to start moving towards some... mā tātou anō tātou e kuhu, ne? Mā tātou anō tātou e atamanaki. Nō reira, ki a koe, e te tuahine, what do we need to start doing then to enable Māori to not only succeed, but thrive? E pai ai tā tātou manaki a tātou anō ki tō te tiro. Te wahine pakihi, te wahine mahi TikTok me tana whānau. Me aha tātou, haere ake nei.
Ki au, ko te wā ki ngā corporates, ngā iwi, ngā ahu whenua, e rā mō ratonga e hihi ana ki te whakapiki i te ohanga Māori. But, you know, it's up to our corporates, our iwi, our land trusts, our own organisations to think about who we're spending with, because actually for us as Māori businesses, we can't be saying that the government should be spending with Māori businesses when we're not doing it ourselves, and that applies to iwi, land trusts. Often it is easier to go to the known names and the proven operators and ones that have potentially a longer track record than some of our other Māori businesses. But if we're not doing it ourselves, then we can't tell the government, you know, that they should be doing it as well. That's right. But I think it's also remembering that supply diversity and the idea of setting targets for Indigenous peoples isn't actually something new to Aotearoa. This is a global practice that started in America. So in America, 95% of the Fortune 500 companies have supply diversity programs. They've got the $1 billion round table where only organizations that spend $1 billion with minority groups get to be part of that table. So that's led generally by corporates. It's corporate America that's leading that. And so I think we have the potential here to look at the corporates that are in Aotearoa and for them to step up and to look at their supply chain and who they're buying from. E te tuahine, tēnā koe whakawātea mai nei i tētahi wāhanga o tō rā, kia kōrero kia mātou. He nui e nei take. Ko te take i pīrangi ahau kia kake mai koe ki tēnei hōtaka i te mea. Kia au, ko te hinātore kei reira, e whakaeke atu ana tātou, e tepe ana tātou ki tēnei mea ko te kotahitanga. Nō reira, e te tuahine, e mihi ana kia koe, kia pai te rā, ne? Kia pai te rā, tēnā koutou. Matua. Ngā mihi. Kia ora. Tēnā koe te tuahine o tira e tātou mā. Hea ngā whakaaro. Kia au, te ana kōrero mutu ngā rā. Mō ngā tarahiti, mō ngā ūmanga, hariti me ngā ūmanga Māori nahe nei, e rangi ngā ūmanga ki a tātou. Me ka hake, tā tātou whirinaki ki a tātou anō. Ko tau e kōrero anō nei, kei roto i te kapu o tātou akeringa. O te anamata, te oranga rānei o te iwi Māori, no reira. Me tohu e tātou te kāwanatanga, engari kei a tātou hoki te rongoa, mā te waihanga i tētahi ohanga hurihuri. Kamutu, harai te mea ko tātou ringa, ko ngā pūkoro tonu, ki o tātou pākai ahi, ka hoko ana koe ngā taonga, ngā kai, ngā kākahu, ngā taputapu, ngā rawa katoa, a tēnā tautokohia ngā Pakehi Māori. Tātou, ne, ngā tarahiti Māori e whakatū ana i ngā whare. Me kaha tātou toro atu ki ngā uri. Me toro ki ngā kamupene whakatū whare. Tērā pēr, kaore i te eke, te taumata, te roa o te umanga e hāre ana. Etahi mea, e rangi, ko te whanakitanga noho ki tēnei. O ngā mahi, o ngā rawa, o ngā pukenga i roto tonu i te iwi. Me ka hata tātou toro. Ngā tarahaiti e mahi ana, e toro ana ki ngā comms. Tātou tēnei. Kaua rawa e toro ki ngā mea Pākehā. Kaua rawa koutou, ngā tarahiti e toro ki ngā kai kaute Pākehā. Ko tētahi o ngā tino raru ne, o te iwi Māori, kei te kōrero tātou mo te mana mo te hake me te tino ranga tiratanga. Engari, kei te tahuri tonu tātou ki te Pākehā, mo ā rātou ratonga. Nō reira, me mutu tātou kōrero puruheti. Whakatinanahia te kōrero. Ko ia, and he nui te mana. Kei roto tikata, kei te kapu o tātou ringa. Mea ta wānanga tātou e tātou mā. Ki atu ki o uncles, ki atu ki o aunties. Ngā komiti marae, ngā komiti, tarahati a iwi, e rā momo katoa. Me nā raini he plama, kei roto i tō hapori, toro atu ki te mea Māori. He plama Māori kei koni. Mo ana, i ātahua ki au i tērā kēti kia pai ai tō kōrero. He rawe tōna tēngo tōna Pakehi. Ko wai. Plama te kapua. Tēnā koe. Hoi anō e tātou mā. Kua tai ki te wā. E ata toro atu ai tātou ki te wāhanga ngingi ora wātu. Ngingi o kia koutou. Ua kia mātou. Watu wairua kia mātou. O te wāhanga e kia ana ko nau mai te hapa. Hoi anō, e āhua motuhake tēnei wāhanga i kia ana ko nau mai te hapa i te mea kua tai mai te tangata.
Kua tai mai te kai whakararu I toku au. Ia wiki. Te uri o te aroa, tēnā koe, e te tākuta, āna hine, nau mai hoki mai ki tō pai kōrero, papa. Hei, kia ora tātou I tā tātou kaupapa e kawe nei tātou ki te hitaumata teitei. Ngā mihi, kia ora. E mihi ana ki a koe, brother, e mihi ana. He tino wāhanga tini. Nā, e rongo ana I ngā kōrero, ko puta I roto I ngā wiki, ngā kōrero ko hoki mai ki ara taua, bro, ko nau mai te hapa tetahi o ngā mea tino paira wātu. Nō reira, mihi ana ki a koe, bro. Nō reira, heha, kei kone ngā hapa hei ata wete mā tātou. Ne? Te rape me tīmata ki kora. Ka tahi tātou, ka kōrero mō ngā kaupapa matua. Hei whai mamaua ko kereama. E rangi ko te hapa tuatahi, ke ata kōrero tātou, ko te hapa anipiki e ki ana, kaore koe I tū I tēnei matatini, ana he hapa tērā, ana e ki ana koe, ko te mea tika, kaore koe e tū I tēnei matatini, ne? Tūtohu wā Māori versus tūtohu wā Pākehā. He hapa nui tēnei, ne? Roa nei au e ata whakaaro ana ki tēnei wāhanga o te reo. I runga toru I te mōhio, ai te takiwa o te ruarau tau tātou e whakapākehā ti ana. Ai. Ia pātai hia te pātai ko te reo Māori rānei tēnei puta nei te waha, ko te reo Pākehā rānei tēnei puta nei te waha. A hakua ko whakamāori hia ngā kupu. Koira te pātai nui I roto I aku rangahau. Ka mutu ia tātou kōrero ana mo tēnei mea mo te tohu wā, I te reo Pākehā he tense tērā. I te kua kātahi anō, kātahi tonu nei rānei, kei te e ana ka e whitu atu anō, te kaumārua katoa, waranga haua e au, heo anō, ko ngā mea e whitu nei, e ata kōrero hia ana I ia rā. Nō reira, ko mōhio tātou ki te ahu o te keite. Ai. Kei te aha koe, I nāe nei, ne. Ai. Ia ai te kōrero, ko te wātū tēnei, he present tense. Ka aha koe a pōpō, what will you do tomorrow? I aha koe na nahi, what did you do yesterday? I te aha koe, what were you doing? Ko aha koe, what have you done? Ara anu atu. Nō reira, ko whakaaroa ke a hau I ngā tau, I a tātou e whakapuaki nei I tēnei momo tohua e kia nei ko te past continuous, present continuous, future continuous. I roto I era momo tohua ko te ing. I te aha koe, what were you doing? Kei te aha koe, kua kia he present simple tērā. What are you doing I tēnei wā tonu nei? Me te reo Pākehā nei, what are you doing tomorrow? Hey, nō reira ki au nei, ākene pēr kua he ngā whakaaro I te ahu o te reo Pākehā tēnei kua tau nei, ki roto I te hinengaro, e mea ana. Kei te aha koe a pōpō. Ki au nei, what are you doing right now tomorrow? Kei te haere au ki taupo a pōpō. I'm going to taupo right now tomorrow. Ka pai kei te aha koe a tērā wiki. What are you doing right now next week? Kei te haere au ki tokoroa a tērā wiki. Right. I'm going to tokoroa right now next week. Nō reira koe rapia te raru. Ki au nei, ko te huarahi haumaru pia, hei whai mā tātou ko te ka aha koe a pōpō. Ka e kore rawa e raru ki tātou ka aha koe a pōpō, ka haere au ki taupo a pōpō. Engari nā te ahu o te rerenga Pākehā, what are you doing tomorrow? E pōhehe nei te nuinga, what are you doing? Must te aha koe. Pehea te e aha ana koe a pōpō. E pai tērā, ko ngā tohu wā, Nau mai ki te taitokere, bala. Ei. Ko te e ana, ko te kā me te kua. Ko te kua tetehi mea tino pai ne. Ai. Kua haere au ki Taupō, I went to, kua haere au ki Taupō I Nanahi. Kua haere au ki Taupō, kua haere au ki Taupō I Nāianei, kua haere au a Pōpō. Ko te anō tērā. Ko te haere au ki Taupō. E rangi mena ki te kōrero tense tātou. Me te whakamahinga o te kua kuhua hau ki te Matrix I aia nei e te Tino nui tēnei mea te tohu. Kei te kite au I ngā kupu. Kamatu ko kā te mea herekore. Ai. Kei te tika rā mai tērā? He pai te kā. I roto I tēnei kaupapa e kē nei ko te storytelling. Ina nahi ka haere au ki te toa, ka hoko au te prāwa, ka hoki au ki te kāinga kātai ka kaitaku hanuiti. Nō reira, he rawe te kā.
He rawe te e ana, he rawe te kua. Ki au nei, ko te keite i te horopaki e kororo nei tātou e hāngai noa ana ki te wātū. Engari, i te kororo mai a te whare huia, ka ki mai a koroua. Kia hoki ake ngā mahara ki te wai au i te kura o ruatoki, kei te preiwhiti poro au i te rāwā. Ka te au ka aukati tana kororo. A taihua, whakamaramahia mai tō keite, ka tahi a koroua ka ki, wo kei te hōia mai koe ki ngā tau o te rima te kau. Kei reira tātou i te rāwā e mea nei au. Wairua kei reira koe. Ai. And I'm playing rugby. Kuira te tika mō tāna. Kei te prei futuporo au i te rāwā. Hei, nore ke i tōia mai ahau, i tōia atu ahau ki te rā taima o te 1950s, i whaihua i tāna whakamahi te keite i roto i te rā horopaki. Engari ko te horopaki o ia rā e meana, what are you doing tomorrow? Ki au nei, he keite, he kātera. E ahana rānei koe a popo, pai tērā. E mihi ana kia koe, bro, i te rangi whāwhao e nei whakamarama. He pai. He hapa anō tā Shane. Nā Shane tēnei hapa. E hoki ki te mahi i o mahi, whakatairanga i te reo Māori. Ne? He ha te hapa. I he iha. O tuatahi aki ia tātou e ata wete nei ngā tūmahi. He whānau tērā e. Tūmahi poro, tūmahi whiti, tūmahi wheako, tūhāngu, tū āhua oti, e rā momo. He whānau nui kā mutu he rereke ngā whakatakotoranga. Engari, ia tātou e aro nei ki ngā tohutohu, e kia nei ko tēnei momo tohutohu, Imperative Command. Kaore a kere ama i mōhio ki tērā i te whānau, kei te pānui i te pepa, e kia ana Imperative Command. Rere oku maharaki tū wau tā wauwau. Ka mutu e te whānau, ia tātou e tohutohu nei, kei te āhua hoki o te momo tūmahi e whakamahi ana. Mēnā he tūmahi whiti, he transitive verb, me whai whiore, hāngu. Mahi o mahi, whakatairanga hia te reo, horoia o ringa, katia te kūwaha, tukuna te ihimera, pānui hia mai ngā whakamāramatanga, kua whai whiore. Engari noho ai tērā whiore ki ngā tūmahi whiti. Engari anō te tūmahi poro, hei tohu, kei te āhua o ngā kū, e tū, e noho, e hoki, e moe, e peke, e rā momo. Mēnā, ko tahi i rua rānei ngā kū me i te tīmatanga. Mēnā e toru nuku atu rānei whiua te ki te rāpihi. Haere, maranga, takoto, e rā momo. Nō reira, nā te mea i tīmata hau ki te ara, hei reira kua... E mahi. He mahi nō reira me whai whiore. Ngā kupu, ngā tohu whai muri mai, ne? E toru ngā tūmahi whakamahi ai koe arā ko te hoki, ko te mahi, ko te whakatairanga ka mutu, ko tahi te tūmahi poro, ko tahi te intransitive verb, ka re whai whiore, arā ko te hoki. I roto i tēnei horopaki. Nō reira. Engari anō te mahi me te whakatairanga, wa kia he tūmahi whiti, he transitive verb, nō reira e tika ana kia whai whiore. Mahia o mahi, whakatairanga hia te reo. Nō reira. Pēnei te kati. Uaha horoia o ringa pānui hia te puka. Tēnā koe, brother. Kia whai wāhi mai a kere ama ki tēnei kōrero. I hapa anō hoki a kere ama. E mihi ana koe, e mihi ana ki a koe e te tuahine me tēnei tūranga teitei ko eke nei e koe. I mōhio tonu au i hapa au. Ne? I te mura tonu au. Kei hia te hapa i roto i tērā rerenga kōrero, ma bro? O tuatahi ake te whānau kia mōhio noa ke kūtau, i au e whakarongo ana ki ia miniti o tēnei hōtaka, tōna toru haora au e whakarongo ana. Ka rangona te tehi hapa, ka riwaina, ka whakarongo anō, ka tahi au ka tuhi i te miniti me ngā hekona i rangona ai e rā hapa. Ka tuhia e au te hapa i rongo ai ahau, ka tahi au ka whakatika i taua i au a hapa rā. Ka tahi au ka tuhi e tehi whakamāramatanga. I tehi taima e hara noiho i te hapa, engari he whakaroa anō, hei whakaroa ke mātātau. Nō reira, i tehi taima ka kite te toko toru nei i te tohu tika, i tehi taima ko te ripeka e mōhio ai rātou i he. I tehi taima ko te rātu i mōhi, e whakaro ana. Nō reira, he tohu tērā, e hara pea i te he, engari, he whakaroa anō, hei whakaroa ke mātātau. Nō reira,
ko te kupu eke, o tuatahi ake anei te rere ngā kōrero, e mihi ana ki a koe e te tuahine me tēnei tūranga teitei kua eke nei e koe. Ia kerea mai e mihi ana ki a ngā huia i te rāti hōtaka. Ahau nei, i panoni noihoa hau i te he kupu, e mihi ana ki a koe te tuahine i tēnei tūranga, i tēnei tūranga teitei kua eke nei koe. E rua hoki ngā huarahi e tae nei tātou te... Kua eke anei e koe ni? Kua eke anei e koe, actually e toru. Me te kua eke nei i a koe. Nā te mea ko te eke me te tutuki e rua, kua tutuki nei i a koe. Nō reira koira ngā whakaaro, e roto i tērā momo rere ngā kōrero, engari, ahakoa ngā hapa. Hea tāhua tonu te reo i tēnei hōtaka, hea tāhua. Pai te rere Māori noa te whakaputanga o ngā kupu, hea tāhua, ne he rōreka ki te taringa, nō reira me mihi kūtau kā tika. Engari ia tātou e kōrero, noiho nei ka hapa. Ka mutu, me tō wai anō e au te kōrero, tēnei wāhanga e kia nei ko nau mai te hapa, nā tō tātou hoa, nā Leon Blake tērā he momo, whakatau a ki e āhua pēnei ana nau mai te hapa, engari kei roa rawa tō noho mai. E āhei ai te whakatika i era rere ngā kōrero rā, kia kaua e tangata whenua i roto i a tātou, ne, me whakaaro ake me wānanga tātou i te reo, ka tika, e tika i te reo, he puta nei te waha. Ko te tehi atu kōrero e hoa mā, he ua ki te whakawā i te reo kōrero. I runga i te mōhio, he rere ke te reo kōrero i te reo tuhi. Ne, me kounga me immaculate te reo tuhi. Engari anō te reo kōrero o ia rā, kai te pirangi noiho tātou ki te kōrero, no reira koenei te wāhanga o tēnei mahi āku, ko te whakawā i te reo kōrero. I e te hi tae mai, ka pātai mai te tangata. I nā hea pui whānau mai ai, ka kia tu au, i te tau, reo tuhi nei, i te tau ko tahi mano, e iwarau, e waru te kaumārua. Reo kōrero noiho nei, tahi mano i warau, waru te kaumārua. E reo kōrero tika, kamutu kei te pai hoki tērā. Engari ia tātou e aro nei ki te tika o te reo, arā ko te reo tuhi tērā e. Nō reira koenei te uauatanga o tēnei mahi, e mihi nei a hau i te ātāhu o te reo, e puta nei i ngā waha o tēnā o kūtau. Tēnā koe i tō mihi mai. I te tīmatanga o tēnei ui konei hau e maharahara ana i te... Wiri ana ngā pona. Hei te ahua, heke te wera. Rangi ia e nei, kua ahua teitei ake taku noho. Kua hei te uma i tērā mihi mai au, ana. Koe anō, hei whakarāpoto ake i a tātou kōrero. E mihi ana ki a koe hei te tuakana, e te iho pūmanawa i au kōrero. Kua kōnatu, kua pūrangi aho hoki te hirikapo i o kōrero no reire mihi. Ia wiki, bro. Ia wiki. Ka puta ia koe e tahi paku whakatikahanga, e tahi whakaaro. Maramara pūnamu. Ai. Pene me i mōhio koe ko te wairea, te ko te hangu tērā o te waire. Kaori. Pū, ne? I tērā wiki. No reire, e mihi ana ki a koe e anaha. E mihi ana ki a koe anaha. I e nei kōrero, o tira tāu koikoi i te arero o Shane. O tira o i o mātou hininga katoa. No reire, tēnā koe. Pai, nōku te waimare e nui, mihi ana ki a koutou ko te tūmanako i au e whakarongo ana ki tēnei hōtaka, nei kāre rango nei te hiapa i puta mai i au. Hei, ngari. Actually, kau ko te tūmanako kā. I rongo au i e tahi. Pai, rawe. Engari, kia mōhio tonu tātou aha kua tō matatau, ka hapa tonu te tangata. Kia ora. Tēnā koe, brother. Kia ora. Ka pai te rā. Kia ora rā. He nui ngā kōrero. Tērā pia kāri te tino tauhou ki a koe, e rangi. Hea te kupa Māori mo te geek. Reo geek. Reo... Ei. Tohunga. Tohunga a ānaha. Ai. Te nui ngā oera tohu kāri tino tau ki taku hininga. Koina te taki i kia hau. Kua kuhua hau ki te Matrix. Ana i te kōrero ia mo te tū wāhi tū rere tuahara, nei ana ko aku whakaro i rere ki tū wā o tā wauwau. Koera te taku nawe i etahi wā.
tā tātou whakaako i te reo Māori, pai ana ki a koutou i a ta ako i ngā ture, me ngā ingoa o ngā ture, nouns, verbs, how tēnei mea te noun, e rangi kārau te paku mōhio ki era mea. Nō reira, i a whae pānia mai, ki ana he noun tēnei, kārau te mōhio ana tērā mea. Nō reira. Kārau te mōhio ki te kupu Māori, me te kupu Pāngi. He reo anō, he reo hou anō, ne? Nō reira, ki au, e pai noi hoi tāu ki kaua e pēnei. Ka pai, kua mana. Engari, ahakoa te matatau, ka tōwai tia tana kōrero, ahakoa te matatau o te tangata ka hapa tonu. Ai, kamutu, e mihi ana ki tō mihi e te tuākana, kia mātou, kia tātou. E whakapau ka hāna, kia kōrero i te reo Māori. Wera te mea tino nui. Hoi no. Ka mate ana he te kura, ka ara mai he te kura, e kōrero anau mō ngā rangatahi. E mahi ka hāna i tēnei wiki, kia whakatairanga i tō tātou ahurea Māori ki te ao, nā i puta tō tātou tangata a Montel Tivoli, ki te ata te tiro, ki tēnei me e kia ana, ko wheturangi hia, anei te kiriata, papaira wātu. E te wānau, nau mai ki wheturangi hia. Whakaora rākau, tukua! Wheturangi hia, he hōtaka e kōrero hia nei, e whaihaere ana i ngā whanaunga e waru. Ko ia o ngā whanaunga he hononga, he kare a roto e hāngai ana rānei ki tētahi o ngā wheturu o Matariki. Ko tā mātou whāinga matua he whakātu atu i tētahi huarahi atu anō mā ngā rangatahi matehunga taiohi atu i ngā mahi kapahaka. He tūhono i ngā te ao kapahaka ki te ao whakaari, ana he huarahi atu anō mā rātou hei whai. Ko te tūmanako, hihi ana te mahi anō, ana, puta atu ki te ao. Ko te pai o tēnei ao, kaore he kaiwhakawā, ko te kaiwhakawā ko ngā kaimātakitaki tonu, ko ngā tamariki tonu, ko te hapu, ko te iwi, tonu ngā kaiwhakawā o enei no reira, ko ahua māmā tērā wāhi ki ngā oiata, ki ngā titonga. Hea ngā painga o tēnei whakāturanga. Karangi tāmiru e tātou te hunga rangatai. Mahanga whakataitai e whakawehiwehi nei a tātou te hunga rangatai. Te arohe, te amotu, engari. Puenei kaupapa pēnei, ka haere mātou raro i te maru o te aroa. Karia te kautu, kaori a raukura, kaori a te puko o te eka, te aroa waka. He hanga uauatanga o tēnei momomahi. He whea ko hau tēnei, nā reira kare anō mātou kia tino waia ki nei ahuatanga me ki he Pākehā tēnei ahuatanga, nā reira ko tino waia mātou ki ngā mahi kapahaka. Nā reira, koina, te ui. Ko tēnei. Nā, i moi tā mātou mitu. Ko ai tēnei. Kia ora, tēnā koutou. Kia mōhio mai koutou. Anei, te tino meun o ngā meun. Kia ora. Kōrero i tērā no. Hea tō tino wāhanga o te whakāturanga nei. Waiti, waita, kei taumata ki tērā ao. Wepiha hoki, wow. Tērā, waita man. Tautoko hia e mara. Ahoi anō. Mō te haka, mō te whakangahau te tangata, kāre he hunga i tua atu i ēnei rangatahi. Ko Matariki ki te rangi, ko whetūrangi hia ki te whenua. Te whare tapere o te aroa, take a bow. Tino miharo. I tai atu mātou i ngā pō, ko te pō tuatahi tērā, he miharo. Kamutu i tai mai etahi no i manawa tūrā anō, nā Tia Blake rātou i arahi mai, miharo. Miharo. A pōpō mātou ko ngā tamariki hārea ki te mātaki. Ai, ki taku mōhio, kei reira tonu e tahi tikiti e rangi e mimiti ana no reira kia tere. E rangi i ata whakahaere te hōtaka nei, te tahi whakataitai, e riro ai koutou e tahi tikiti, nā ko te toa o tērā whakataitai e mihi ana ki a koe, Maia Maurea, Pirini, Werahiko. Tēnā koe. Anui te mihi. Rua ngā tikiti ki te pōmutunga, te rāhoroi, whakawhiwhia ki a koe. Miharo. Nā, e whakaia ana koe ki te kōrero a Tamatere Rewa, ko atareta te tino meon? Atonawa. Kia ora, kia ora. Kia pū te ruha, ne? Ai, no. Kāre noi kei ki tērā taumata, ne? Ai,
Tono Ara anō atu ngā kaupapa i te iwi, a tātou kua tāi ki te whiore o tō tātou hōtaka ne. Ki te rānei, etahi o kōrua koutou i te Monopoly rotorua i puta i ngā rangi ko taha ake nei. Whakaaro? Miharo. E puahai ana? Ia, ka mahu e tahi atu rohe ne. Hoi anō, kei te whakaaro anō, ko te wairua o tērā kemu, he hao whenua, he tau hoko. He tuki ki ngā uara o tō tātou ao Māori. Wow, tōna tikanga he mea whakanui i a rotorua. Engari, kei te rere ngā kupu hahani a etahi uri o te arawa hoi anō. He tika tau, ko te wairua o tērā kemu, ko te pūtea, te atua. Ne, hoko i te whenua. Kamatu ko taku whakapae ko koutu pēr te wāhi Waiporoporo, ne? Waiporoporo? Prauri. Ngā tirika. Ngā tiriti nui rau te utu. Kikorangi. Kawaha point. Kawaha. Anā, ko kawaha koira te... Ai, hoi anō, koke ana. Āpōpō ka putanga raraunga i te imi, tatauranga census āpōpō. Hei reira tātou mōhioi i ngā tatauranga e hāngai puana ki o tātou iwi. Nei, koe nei te putanga tuarua, i puta etahi atu i ngā marama, i ngā wiki ko taha ake nei. Mihi ana ki te kāhuira raunga, koutou e ata hao nei i ngā whika. Hāngai puana ki te Māori, nā kua whakaputahia, ka whakaputahia. Pai ei tā te Māori titiro ki ai anō. Ai, me te kaupapa whakamutunga, haka world record hei tēnei mutunga wiki kei te whakahaere hia e hiniwihi mohi mā. E haere ana koe? Ana, e haere atu ana mata. Ne! Taku whānau, ku karanga whaia e traiwa ana ki tāmaki makaurau, ki te whai wahi atu. Hia mo katoa ana. Ka pai, no reira ko te takiwā o te 5 mano tāngata e whai ana i rātou. A te wiki e tū mai nei, māwe ata pūrongo mai ki a mātou, o tira ki a tātou, pēhea te ahua tērā hui. Ai, me mahi koe i tō pūkana. Tērā pe me mahi koe i te tahi selfie, ka pāpā hongia. Ai, kei a wiwi te rekota i tēnei wā. Ai. Ere kei tērā, hoi anō. Ngā iwi o wiwi. Ka pai, hoi katoa ngā kōrero. E te tuahine, tēnā pai tō hoke mai ki tēnei pai kōrero. Kia ora rā e hoa mā. Ai, e mihi ana, tēnā koe my bro. Hoi anō i tātou mā, kauarawa e ware, mena kei te mātakitaki koutou, kei te āta whakarongo koutou, mārunga i ngā pairewa pāpā ho katoa, reo irirangi mai, podcast mai, YouTube mai, pugamata mai, tēnā like, heart, share, subscribe, e rā mea katoa, he āwhina nui e nei i te hōtaka. Hoi anō atu i tēnā, e mihi ana ki a koutou, tēnā koutou i a koutou tā kupu, tēnā koutou i a koutou whakaaro, me te tautoko anō hoki. Ka kite! Pōmari. Ko te reo, te take.